Welcome to another episode of the Daily Chronicles 2 I'm Zanzi. Warning. I'm giving you a warning. This episode is not for kids, not for children, not for babies, not for sensitive viewers. Very strong language is being used. What DJ? Yeah, What DJ? o sengwenyana sa DJ wa palwa o itse monate ya o ntse and o utlwe le wena moshimane mo le o itse raro baby nete batswadi le sa re lebellang le sa re lebella man Also enjoyang yona or wena? awa tse tsotlhe pila ka re ke mix nka se re wena ba ti enjoy wa ikhonahal ha ikhonahal Mara okay na go tsa hao tse o tepetang ka tsona ke tsefe o berekisang imagination hapa or video a nna ka unahana ke botlhoko ka unahana mau unahana ke Mariana yo bashimane marero bana hano monato itse marate Okay re ka And I'm affected really with thing. Tolo fiela ngo bana ba. Tolo fiela. Bana ba re ba botse maga re ba fasa. Re ba botse rena ha re joli ing. Re ba botse re jonna ga jola ke na le motho mara nna le yona re go tswana go site. Ngwana a decide gore hana flopo. E wena o sa lo mfiela go daigente. Like daigente wa itse ngwana la se stlaela bareka. Ngwana la a se stlaela ha choose go nyobisa nna a timile wena. A se flopo ke kukwa hae yena wa ituranga kukwa hae o responsible for yona. Se wona sa lo mfiela nna ngwana lo mpotsa dilo tsotlhe ka diphilo thoko nga mpotsisi John nna mfounetse mabane or nna textile khana wona le journal di chomi re di chomi di ntsa wa John o mpotsa mkholo ngwana wa jolo mgira style ka teng o newsa fela ing hey bana ra tseya ka philo thoko a se flopo brega bana ba ba itsuru ba irang kha ona lo mfiela mba fethu I worth it. Bashimane ba 60 years bona ba bed yes wa mokriya mo late so tlheletsa ka pele skipa sa biani ai ka pere tse tse Louis Vuitton moshimane ka lepantanyana la hae nice bothata e bele thomela tsena ka marako lo ibana au free fesero pinyana ka letsola ila maboya go ro mo lebela dinko maboya so a tlhomile kontle masole a dikile masole o sa re o re wa drink ya hanyano sa lebeletse le fitlhe mothola di bewe sa the matlhobola ba nongo wa mmono re motho namlala man mola la yona le molela batho banyana ebile o bona hale go ra o tlhalang re tlhoe kopane le mahetla o iralana o re wa lebella dimpananyana go ra mmono re o tloa betha ke dipine yo beleha o na guys na get guys tswang go bashimane ba 60 years ka le kopelang la re traumatize le re nani sa thata go bya leng re le bona please yo bye. Baby ngif. Ngimata netlethu lo uyangihliphilile la. Bhekele tinyo tamna. Ungindani. Why ungishikishe kabuhlungu so? Ingaphuma netlithi. Ingawa netlithi yami ke. Ulo. Ula, baby fit. Ha. Abafana basinganyisa shem. Bafana bayanya. Ungihliphile tiklithi lo uyangihliphita. Ungihliphitela ndiklithi. Ingaphuma ke. Ihlisi ngimeushikisha kahle. Ngala phela ngansolo umbambile. Ngala so ngibulala ngelipipi. Ngala ungishikisha kahle. Yabo? Ungishikisha kahle. Wena. Wabona ukuthi mama somhlaba ngathi like ngikwatisile. Yabo? Ngathi uyangishaya. Yeah, baby. Yeah. Yabo? Ngidonsela shidi. Ngulume matrasi. Ngivuze nale nje ngihlaba. Maye wena usasela. La itu kwami.
Look at it. Ungangithinziti ngijube babe ngitive ukuthi ngiyafetshwa. Kenza kana bafana. Ngini slow ngini manje. Unjuba njani mina usangihlaba so. So. Ngokutshela ukuthi ngokuthola khona. Funa ukudla cobo, ukudla stareke. Yeah. So ngiguqulile ngiyatulu. Ulo Yini? Emna. Ufuna yini umbamba so ungithi? La. Baby, give it to me. Ngikudla kahle ne. Ngithanda le baby. Baby, so baba. So, mshaye ubekele inyawo lakho la ithi ungithi. Hey, mina. Futhi then sengisale ngilala. Sengikwatile bafana bangiyanyisa. I just saw Yes, my mom came. your mom. Yeah, she's making breakfast, your favorite breakfast. We're not again. Oh my God, not again. What happened? Not again. Mom! Engwe tlo le bolaya ke di boyfriend nyana tsa lena tse tsotso be Crystal. One day tlo re hitsubile ya ra ithoma bona dipoko ya bona wena le khomo ya wirang ya o tlhatlhamolla ka mphako di bono. Ya wira stew ya utja. Ya rena go di Crystal di tsuleng mo systeming ra o kra o le meaty bones. Manere ke di dimala le tlo re ka le jala se tsala re ke bona dijo ke bolela thata sharp ne. Banyana ba no ke di file mo. O botsa ka banyana ba no. Monna ba bo man. O dinne ne mo tsati. Ba sa na tiki wena man. Banyana ba khale ne ba nyuka re tswa ditiki mo. Nwana ra ila tare bribe. Ke bribe la twana. Bona re ba himana. Di foretse ba nywana. So mo bona di video di tsena mona nna re nyuka mtrete nta. Umnyuka mtrete beke ka muka. Ha nyobe ha ka ngwanyana wa ba ka munyoba somewhere. Wena munyobe mtrete o beke ka muka. Ka mona tla tsena tseli. Ubele nywane hae ba tshepile nywana e be re ke nywana. Nyuka mtrete o ska re tadi. Ra munyuka video. Come on, lena le jamti. Tu tlo ro ka nywana e best ka yin. Gore nywana e best ke topo no topo. Ke mona. O nyoba motho motete. Motete wa gripa. Ore motete wa gripa, mmetha beke ka moka motete wa ka so telle ngwanyana ka mnyuka mtete. Madala sai. Mara tla go botse ka nywana. Ai. Abana nywana. Abana ba no ba tshwere dinywana ba tlamdi. A ke itse ba tsentsa mabotolo before ba nyobi wa re ba ile a bana ma 2K ungane di tigere ke tsa boralo mo ma 2K ska ba nyoba nyana e bana tsa bana tsa kholo ba nyobe metiki o krele 2K o nyobe mtiki No ka boy bona o thoma o mixa di dishes tsa di halls le di stone le di green pepper o thoma nna mo di madikiki o re wa steamer tlohela ngwana kwa Kutisa o robale hae ka that's why nako ngwe le tsaya diphinya nkare ke dikuta Kutisa ndo robale hae na go le tlohela fela le re bole di tsa thata ke di deshe tsa eng motho a sa robale hae khutse mara ha wa lena la bora man hey